Usembut Menteri Rangba Kejala ubak Preston Tensong hakasni palai ulalet Jurip ya ke Pynursla Community Health Center banpet ya ke jingduna bek jingdon kam jong kene ke Jaka Sumar kum ke jing penkre ya kilat ajing Sumar bantek lakam ya ke jing sapriang jong ka kelam COVID-19. Ya usembut Menteri Rangba Kejala lasan rand Menteri Kekuat Kakia ubak AL-HEC bat Director ke Health Services MI Dr. Aman Wat. Kini kejing Jurip kalong ru ban kami ya kejing don kamba khamat ban penjana ya kejing syakri jong kini ke Jaka Sumar ke bahe jong ka thain riwar mingi khamtam bak sarkar kala pen bana ya ke skim ban penbiang ya kejing don kam jong baro ke Jaka Sumar badon ha ke jella. Habayakran bekilat patai kubor usembut Menteri Rangba ulayatu bagi jingduna ke badon kam kerke hakane ke Community Health Center ke kentup ya ke X-ray machine ke core ultrasound banshna ya ke Jaka shit jingbam na ke benta ke nongpang na lor ban penhe shushu ya ke Jaka Sumar kamtam bandon la ke jong ke isolation ward hakom ke por kum ke jingpen kre banyak kun ya ke kelam COVID-19. Hakajuk kapor usembut Menteri Rangba ulai kublai ru ya katanat Kekuat Kakia kabala penbiang ya ke Jaka bot senam bat ru ya ke jingpen kre ban senano saya ke kamera poi nongpang. Usembut Menteri Rangba ulai ke jing ru ya ke bor penyat jong ke civil subdivision hapok ke jing alam jong SDO ubak di Hinyauta ke belala ban pentrekam borba ya ke kendon jing betha jong ke sarkar banyak kun ya ke kelam COVID-19 kabala penlong ya ke Pynursla subdivision ban light na ke jing don jing ke nongpang hadu mentah. Hakane ke jing Jurip le don langru USDO civil ubak di Hinyauta ke doktor jong ke hospital kentup na do Dr. E Kong Thau, Dr. Kis Im, Dr. A Kong Sedam, Dr. J Kong La bat Dr. S Dekhar bat kiwei-kiwei. Subdivision yang ni dalam kalang dia hang ni ngiwan ban pet igi jidon kam nak benta ngidon kena skim kena benta kena ban strengthening kini health center baro tinggal i bun ngi jidon kam ni kembalaong i deputy CM honorable deputy CM kabakam kongsan kena fencing ya kabala de sim priority no ya kena fencing tinggal don kam du ya kan extension nak benta ka isolation ward ru don kam yang tak don kam bun gibi don kam kum ka x-ray ru hang ni benta ka don ke berem andai benta kam tre kam show na te ngila sim ya ka kila ai ke minute sing meeting benda kasi ya ga ik bengen le ga ik badon kam mar mentang dang don ke fon ru haju opor namar bengi i ya ka congestion ke jing kamnya tingi dang don kam shu ya ka kamera ban yo na ka kamtam hakene ka juk ka bamenta hakene ke jing pang jong no COVID-19 lak mun kum no ka wei paku ka CHC len ka PCN ngi don kam ban bu ka isolation la ka jong te na daung i ya ta king don kam nang ta ka balai kini ki i health minister la mention menta kum ka ne ka x-ray na ta ka ultrasound te kam long functioning shu te menta na ka liang jong ka office health department ke sim kia na tangi sutunat bun ba ka ne ka blood storage menta ka long more or less la biang lut ha ka bakin sasdang no kitar la boy te ya katar ka de ka we ka bang so ban ai khoblei kerpang ya ka health department ke bala sim kia te nang ta menta kidang ya persyang kumno ban penbit penbiang se ka uti ko operation theater te ya kanero kin sa penbit penbiang namar ka don kendiat ka leakage te menta kin modify kita kike nang takin sa set up ikitir kita ke bede ka uti dengan ngai scam bah saktang katukan ni tayo let's say lalaban penbit penbiang ya kene ka uti ru kenang bakan pensuk iki pajba jong kene ka than ke ria perkoi namar ka Pynursla la dei ka center ba jong ka than riwar barok koi ha ka ba wat nadu dau kiru kidang yawan chani dengan sombon ong kalong ka ba ka kanlong ke jigur khu ka ba krau la ngi la ban penbit penbiang ya kene ka CHC jong ya Pynursla ka jaka bagi brio kin wan churu shislong tang hang ne ngatrai klala ban yo ya ke jingkot ke jingkhia lengba ke jing Sumara tega banga itna kalong bakane ka Pynursla civil subdivision borokaway kade kin siya bahadum tampat don positive cases ARM kadaw kalong baki brio nga i kilong discipline ki kongu ya ke jing ai jing mut la ne ke jing ya ka order ka bami na ka sarkar na ka department na ka health department la ne na SDO civil ru te na ka daw nga i ba ngai tanat ya ke ne ke jing ya kit khialang bad ya ke jing kit khlelang jong ki paj ba no song bad nga kermen scam ba la se unum yo lat unu knang jing pang ban rung hapo ka ne ka than ge jongi